Tashun Salmos 36. Smul antzvinik sokshkushul yotan te Diose. Hichel betik teshun te Diose. Temulil yeshkopo sok tamero yutil yotan te macha amene. Mayuk biora aita yotan te hauk yaskan shiel te Diose. Hanas yaskan yotan te hauk yayich alel te lex koplal stukel. Te manchuk yashtaot ta ilayel sok te bitik amen yaspase. Bolk op sok paslot aita yotan. Laschay ta pasel te bilatoje. La yihkitay ta pasel te baileke. Metzel ta wayel a. Yasnop ta yotan spasel te bila amene. Stsakoh ta yalel te amen be. Mask anyih kitay tayo tan te bila amene. Yan teshkushula wotan kahwal. Hichkoem stoy lehal te bitil chulchan. Mayuk slahibal te huna wotan tahtohole. Stauh beik oem siyashal te chulchane. Testohila wotan hichkoem stoy lehal te bitil mukul bitstikile. Te kopetik te achapoh ta wotan. Hich koemik te bitil mukul mar te kash naht koel tes nabilale. Te haat kahwal ya kanantay te ans viniketik. Sok te chambala metike. Dios kuun. Chapnash tahyalel a te shkushula wotane. Te machatik yasleik te kanantayel a wuune. Ya awak ta yetal a shik koem. Hikashel mero nohel shchuhtik yashilik yuun. Te kash bayal te veelil ta nae. Te haat ya awak beyuchik ha ta muk ha te helaven yutzile. Melel te haate ay ta venta hichuk slok ibha te kush lehale. Tas venta shohobil yash tohobon. Spisil me ora akash kushul awotan soks tohil awotan. Tas tohol te machatik yasnapat abay. Ha te machatik toh yotanike. Mashawak spechon tatekel te machatik. Toyol yak os baike. Mame shkich chich anel ta utzinel yuun te machatik amenike. Ilawilik bitil yashialik te machatik amen ya telike. Ak ayalikuk mamesh hachkish. Ilawilik bitil yashialik te machatik amen ya telike. Ak ayalukik mamesh hachkish. Bueno, at shanta yan vuelta. Dios me yakbet bendición yuun tishchul kope.